Konduktor Kapatisi TV. Ka undi basnyam bat penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Kipat ba no snong jong kisan tli kisnong kibedan hakat ha mau tenrong kebajangai tang kumbah 2 km nakariang du CNR di blok Hamoshin Road Civil Subdivision pro chikat ta klamat ikajing sok sat nomor kajing bamdon ika surok ke babaha bat ke surok kolong kebadang khoru khoram Henry mentaka kinti kipat ba no snong jong kini kisan tli kisnong kibahap ru hapuk ke polling station jong ke mau tenrong kibekin thup ikasnong lumding song mau tenrong riang khon Pat mau kam mau meli ladap daga jingkemen baga jing pho mot pho mat hadi maka sarkar kelamang pisa banchna ke surok haka baga jing treru kelas tambanya chat Nakilang kiri orang ba jong kisan li snong kilo ang bakani ke jing yo eka surok ko baha keliling baga jing tre shitom jong MLA ke Moshin Road constituency ba Methodius Dakar ublalong menta ku peminti sarkar haka baga than kan sayo rushan ika sub center nolo kiwe ki kampen roy Kumta kum kadak ban sngongo yo MLA kipat ba jong kisan snong lapin ku burom yo ba Methodius Dakar haka jingalang kablalong haka snong lumding song kan mau lem di ong ba kublai sibun nam ta MLA ba ula ya le sistem sia kum bala kren da katin ka kam lu kum tahi kalong te ide ban akan mau ya kata te saka weiru om de dang kata le se na kaliang jong uru unsa ya batai khamsai te le se ka jing snu bna jonga malu malakam badak le kata kalong ba nagam ta ka sibil subsion ru la persang ban ya le kan bala ban penuan biang hang ni ha ka kendau yungi ya ka bangil ai ka sorkar nang tanang kata ka sob sentaru te ula kular ba ka ni ka arfuru arfunyo le se kan sa urlong no te kini ki light ligi kamba ya ka bawe mele yungi ulale kumbangi ken mawa ki por ki baladep ki mele yungi ki balale no te kumtuhi kumbaong Maria Job tel aklet ka bamut mar habal akadang tembul aklet no te kade kata te kalong ba phla menta ba Maria Job une me jungi menta kalong ba ka ba phla kalong ba kajing kular kalong ba kan dia tendailan la ini perkat ka kam kalong ka ba hadu kata bangim la suban budur te nagaliang jungi san snong na phaino hau barit nagaliang jungi kisan snong si ong ye ping imdon e banang ban ong tade si ong kublai sibon barit naga petakan ka kam jong pi kan de kalong ka history kan sa ka history nagabanta kan de ka polling mo tunrong san sinong jungi ya ka ba dagi po snem nadu bangi kan mau mangi hadu gilong suwa ga jungi ngila su im kumne ha po yung gari klau den re menta kendit kan san kalong bangi klem ka po perkat ngiyu i kumne kumba ka pibludi menta ka sedang tresai na kita leng bagi konduktor pangin tayo no ya kasurong kumba yo lem kiwi Ukraina lawan senang ni ila kwa ila ta surok banyo surok banyo ke banyo kan galai ndrei don bakai mat ni don bok sementa berit kompang ila frang berhilang nur berosi kata bangin yo kumuno breu ubapek lem yang kinong kendong ke surok Ubapet lam yang kibaduk kikup siliang kisem siliang. Kementang idon bok berit nilai yo epi. Pilapet yang kom kiparan nong kendong. Fidei rotat nong kendong. Sitiap juga jinglong nong kendong. Keberit ngasungwan ai kublai epi ba. Katne pilale bahai yang kas yang ka polling motodrong. Mentang kasi pada hakini gisni. Nakaliang bajong pi kum kirong song sinong jong ka mautunrong bajong kini kisinong ki pamarjan ngangai pi sungsu biang baka jinglek jonga ban kersan ya ka sarkar kamdei nam ta ka jing metoy simen nane kamdei tang nam ta ka jing set kela jongi yano ndei kadei nam ta bangin yo ya kini ki jing pi kampen roy hapo ka konstitusi namala da ngamlek ban kersan ya ka sarkar ladang imlek bani Srilang bat ka sarkar kani ka jing angnut ka jung ya kata ka surok nang sei na po blok samau tenrong ngam tharai bakan urlong hakini kisni namar ka sarkar tanom sngam
ladang idon haka opposition. Kumba kalong menta bonik basyong opposition nginum yo ikam penroy ndai kibadon haka sarkar nyo banyak kren nyo banyak sai nam ta kejinon kam jo pajba. Bat kejinglet jongi banlek penyesua bat ke sarkar banlek kesan sarkar ro kalong hakita kinorem ni bakumno bangila bantai konsultasi kumno bangila oyo banyarabi pajba jo konsultasi bat kumno bangila ban cakri ya kari beria yang kecat perlu. Bisa nak sarkar ban wan ra ikni kampen roy. Namar kajing yakni kiamat ero kababon. Kibabon ne se kum chief minister. Ki deputy chief minister bat kiwai kibade ki minister. Kajing yatan bat kajing yaksai ban wan ra ke kampen roy ala ki jong ki constituency. Kade kebajur hadu kata-kata. Barna kalian kejonga per bang yo sanction ya kani kesurap kejongki kamdai bangala long kumu minister. Ngarolong tang kumu MLA. Kendai kade kecing tristam bangah kan mau kumbai ong isamla mene. Ngasat kan mau bahkan mau tenrong ke dontang 100 kilometer napok ke blok headquarter bat kumno hadu kat kini kisni kampad yo surok. Kadon kecing saudiau, kadon kecing suapok dor, kadon kata kecing suk thang ke mesim ba hangne apok headquarter lada kidon kisnong kampad yo surok. Kadon kecing suapen rem. Badaka por bangayo ya sanction. Hakpor bangila yak sign. Hakapor bangiyo ya ka hapor baki release na kalian jong government ya ka finance. Lani baka release ya ka file bangila yo sanction ya ka motorong. Akarai ban ya fi ka jinkmen na to kasi kadai yanga. Ngasgo kum uta ngaso kum ke kum umjer ki pahap hakod nur ka paterkong. Marsenyo basgo bangila yo ya ka sanction. Masun tip bau pentip polok jenga bangila yo ka sanction yang motorong kajing tren ka mesim bat kajing kemen bangila ila bat penulong nang ni sakman da kajing trelang ke jongpi kajing don rengkat ke jongpi bangin nang la ban pendep su ya kiwei kam ki badangsa baragane ke caka ke jongpi hakini kisni omdei tanya kani ke surak ke barisan 1 kilometer ke bangila sanction Andai hakini kisni ngila yo ru bak approval napo ke state government ban napo ke central government ban pen yo dulu ya kani ke scheme PMGSY kata ya kani ke suka sinong gojongpi nang te na kalat mo tenrong sadu chane chalum tingsong bangin yo sanction na ke scheme PMGSY